Di, 20 ko. Saan ganaan? Saan ganaan mo? 이걸 줬어요. 네네. 너 하나 더? 이것도 처음이에요. 네네. 감사합니다. 네. Ah, card. Dahil sudah? Hah? Kamu tagak nih? Saan nih? Duha ni kabuk? Ka magsulti? Prepare mo ano man, Chris? Prepare mo ano? Dito pikas? Low, tunong lang oh. No? Mura ba sa kanang mga sobra ba na? Gagmay man nga ako. Gagmay lagi? Cinco, no? Pakwan. Pakwan? With 8 na? 무조건 5,000원. 맛있는 거. 8,000 오늘만 내립니다. Cash lang. 거짓말 아니에요. Okay, cash. 다 만원 주고 왔어요. 어디가 5,000원을 준다. 내가 8,000원 주고. Ikaw ang kuan ba? Stan. 5,000원만 주고. Okay, adlan na ko sa kuan. 5,000원. 바나나 3,000원. Magaan na. Dapat. Ang gutsi. 맛있어요. 어제 산 사람 다 전화고 야단이. 수박이 다요? 네.
Ganun ba? 만 원. 인자는 5천 원. 자. 바나나 3,000원. 맛있는 바나나입니다. 한번 사볼까? 5,000원. 예. 바나나 3,000원. 이거 하나. 바나나 3,000원. 바나나 3,000원. 맛있는 바나나예요. 3,000원 바나나 못 먹으면 아, 그치가 그럴까요? 옛날에 이렇게 생각이 네, 살게요. 더 맛있어요. 이거 하나 주세요. 이거 싱싱하다. 맛있는 거예요. 어떨. 자, 이제 거의 다 끝났어요. 9개 만 원이요? 예, 이제 봐. 이거 개요? 이게 5,000원. 나중에 뭐 깔죠? 9개 일곱, 만 여덟, 원. 8,000원. 4개 5,000원이요? 8,000원. Ta. Hilingin sa akong bagay. Sunod na lang. Action yan. Silbi na akong matagal na. Hindi, 20 ko. Kuyawan, kung kahit mo siya kuhan? Sugat mo ba? Ano ko yan? Kuyawan, kinsa? Asan ko yun? Ay, lucky. Hindi mo siya ni kuhan sa... Tuyo, git niya ba? Tulbaan ko kalit? Tulbaan ko kalit? Sugat git ko niya ba? May katawa, magkalit? Wait, tsaka ana ba? Ana sa bahay. Sa kayo ko? Kasi ka cellphone? Tip lagi ah. Kuyawan ko eh. Cellphone siguro? Basil. Kuyawan ako. Ah.